I mai baba jaru kula imba chada nona shiti ni kombela mi subscribe kwala ka YouTube channel ya mina na khensa swinene nga n'wina mi nga subscribe ya a hi xikuriseni channel lexi wa xikula nyana. Welcome to the channel that matters, the only channel that matters to watch. Ahe mi nga rivali ku subscribe. Ku na video yin'wana ni nga ze ni yi endla ni ku loko vanhu va ka nqambi yo karhi va lava yini ma twisisa. So today I'm just giving updates and loko ni reacta ka ti-album ta vona ni ta va ni respecta based on their identity. It wouldn't matter what album yi ba kwini or ya ba or not, but if the artist sticked yi ri if artist yi maintain identity ya yona, then ni ta vula no ku okay, from the expectation based on the identity, then the artist did well because it never moved away from this. Ni swi dyondze kwini loko ni languta vanhu va fana Timbhuri Sisters va endla music, a va endla music timhaka ta vukati only, it was nothing else. Mhaka ta le vukatini a va nga heleli, a va tshama ku timhaka and a va ngo lo helela. Mara namuntlha loko endla munhu a endla tinghoma hi swilo swa mabyalwa miri u helerile. A hi rhangeni hi Benny Mayengani. Benny Mayengani is going to do his culture to leswi a nga hi xiswona leswi hi n'wi tivisaka xiswona. I munhu loyi a ku rhandza beef na mara if beef yi ta, it's more of a celebration ya ku ni va it was like 3 against 1 or 4 against 1, tsima leriya against 1, se ni va back to the core, like ni va be hinkwavo. So i be Dr. Joe Shirimani hambi wa swi lava, like it's a fact. Phela loko ka na Dr. Joe Shirimani ku kumbe the post ku ku rhangani ku mambawulelo, that combination should have been the most strongest thing if a va nga nyanyulangi hi swiawardani swi ka Munghana Lonene, ma twisisa. So ku va u kota ku wisa that group swo lava ku endla matimba, and Benny Mayengani successfully did that, even if you don't like it, but he did it. So that's the great thing that he ever did, that made him more relevant more than anyone else at that point in time from that group. So we're going to see a celebration type of an album. What is the good thing about Mayengani? Mayengani di tlharihini leswiya swa ku a di fani na Phoza loko yo za ti kwata album hinkwayo. Phoza di kwata album hinkwayo. So Benny Mayengani knows ku ri vanhu lava yingiselaka music wa yena van'wana va n'wi landzeleli ka social media platform, they just purchase the music wherever they find it. So he knows ku ri music wa yena u fanele ku balansa, ku ta va na vusiwana, ku va na vusiwana vuloxi ku taniya in that culture, and then ku va na leta ta ti-hit ta ku hungasa hi December Revolution, that is culture. So let's expect a celebration type of an album from Bennett, Sketo, Baloyi. Album I'm expecting album. I think it's gonna be doing well since he's releasing. It means the guy was December go eat a trender or the maintainer from now up until December, like Malambani. Share logo you put boom 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 boom. So look when Malambani, you can tell okay, Malambani survived up until today. But the thing is, Malambani is a great project, but the only song that survived is Malambani. Yeah, even though that's not my favorite song from the album. My favorite song is Nkukwa Machul. Yaka Jiwan Sulumakam. Jiwan Sulumakam, his lifestyle of music is different, but identity has been maintained. What is his identity? What must we expect? Number one, if I expect ku rukatelwa ka vavasati. Ku rukatelwa ka vavasati, bidi wo va rukatela or va ncakunya, whatever the case may be, mara va ta byeliwa leswi va nga hi xiswona, which is one of those things a hi swi rhandzi ku swi yingisela mara hi ta swi twa, and na van'wani kahle kahle hi va hlavula hi swona. U yingisela na vutsaka byin'wanyana bya ka bya ka suke na vutsaka byin'wanyana bya ku u twa ku ya lebyiwa loko ka ku vavula mehe hayi shem byi bako u zo swi vona u ba nghoma yo karhi u bela makhelwani, hi hope u bela makhelwani. That's the type of content that Jiwan gives you, like i ku nyika genge ya ndlela u yi chayela no makhelwani a karhi ku yingisela, u yimbelela tlhela u ti tlulatlula a karhi ku twa makhelwani ta n'wi ta swi nge endli ka hlamuli. So you must expect ku ncakunyiwa ka vavasati, vutswaka. That's number 2. Number 3,
a yi nge vi kona album ya G1 ku nga vona G1 genius na ti yimisela ku hlangana na swo tika mara ndzi lava swa kahle vutomi bya ni vumbuludza mara loko ni ri hansi na tlanga mina Johan. So if you check the album the G1 Zulu Makam or HIV Mackenzie or Zulu Makam, tina that song yaka I'm the genius one ni tlhari yo ku tlula hinkwavo. Ka album ya Risk a ku ri xirhapa xa marito, ka i Google One South Africa a ku ri competition ya tihanci, ka Jezzy ra Ximumu a ku ri Role Model. Swa ku taniya swa ku taniya. So hi leswi faneleke hi swi expect ka Zulu Makam, and then expect 2 or 3 touching songs, emotional songs. Like if I can take you to Google One South Africa Rhandzu ra Ntiyiso, if I can take you to Jezzy ra Ximumu a ku ri na a ku nga ri na a ku ri na ku na me ni vulavula kahle mara loko se ni kwatile ko huma magangamela wewula ni ndzi fumbarhele kala. It's the most difficult thing with Ngoma that G1 by its names. So yeah, I must expect that type of content from G1 Zulu Makam. So that's what, between the two of them, who's gonna rule? They play music for the same people. It's not like they compete. And G1 already, even if there were awards, let's say not awards that Queen, he already gave up when it comes to awards. And local and Jezzy ra Ximumu, this one Facebook or whatever niggas wanna go. Local and Jezzy ra Ximumu, Ngoma ya Role Model, mutlangi wo tlanga ngopfu a swi talangi loko yi chaya va ku una goli. O phasa vanhu a swi talangi yi chaya va ku una goli. So hakanyingi loko munhu a tlanga kahle va vula ku man of the match, or yeah, like not all men of the match and something like that. They just say man of the match loyi a nga kora. So munhu loyi a tlangaka ngopfu hakanyinginyingi a hi yena loyi a kumaka yini man of the match, a hi munhu loyi a kumaka that trophy ya award xa man of the match. So leswi va vulaka swa ku ri na mhaka na Sunside Award, if I failed I accept I failed, if Van Robin I accept Van Robin, mara a swi vuli swa ku I didn't deserve it, a swi vuli swa ku I didn't do well, it did well. Mi nga rivali ku subscribe. Mingo G1 wa mina, Lowa Dinhloko wa mina, Hlavelela